Astronomija je okupila učenike iz Italije, Francuske, Španije, Belgije i Srbije koji u okviru programa razmene učenika proširuju znanja iz prirodnih nauka i tehnike, a usput upoznaju i različite kulture. Novi Sad je lep grad i moji domaćini su divni ljudi. Sviđa mi se kultura i divan je centar grada, Trg slobode, katedrala, kao i ova gradska kuća. Preko 120 učenika iz ovih 5 partnerskih zemalja, iz ovih 5 partnerskih škola, imaće priliku da boravi po 7 dana u zemljama Evrope. Na taj način učenici stiču izuzetno bitna saznanja, upoznaju druge kulture, šire vidike, ruše barijere, usavršavaju svoje jezičke kompetencije, druže se, ostvaruju nezaboravna prijateljstva. Predstavnici grada kažu da im je obrazovanje jedan od prioriteta, a da ovakve međunarodne projekte posebno podržavaju. Želimo da ovde završe školu, da ovde upišu fakultet, da sva svoja znanja i umeća pokažu u svojoj zemlji, ali da imaju tu razmenu iskustava koje im grad omogućuje. Učenici škole Kosta Trivković, koji su trenutno domaćini, već su posetili Italiju i Španiju, a sledećeg polugodišta boraviće kod prijatelja iz Francuske i Belgije.